Ntukwa imwe nyuma ya mutumantu ethinkia kujukia muthigo jotongeria bwa Meru wa Karikuma Bore na aria nino ngavana wa ukavere Kawira Mwangaza aumite ni bachumiritie kwa mukiro tongeria bwantu ethinkia bakiuga bo batino thuku buriku kana buriku ni bathithitie na kinya kwathikira mutumana kumugweta za mutongeria uri na umbani bwa kutheremia weti na mbere kaunti ya Meru irombare au kiringa bana ojo ni gutara munini wawe ari mwekuru na kuombika aumite gicigo ne bunge kia Bore ni kenda guchokaniria wirigiro botongeria bwa ekuru na kinya kuboreria nkoro chiakari baburi kagitene ukauna bwa kariba maili 7 kuma wodi ya Kirwanari ibetete na mbere gukaranogwa kumane na mpithu kiro cha maitha aria utuko bagukira na Rwandethia kathomba chi kumanja mwanya ntere cha Manyata akaribaba ibakuromba ngabana omwero wa Meru mutumantu ethinkia gutigira kinya bo bakagunika kumania na yerekeria ria were mabitha ba ukaria guchokwa miankene kenda kurikithia ukaria ibarombete ndwangi cha ukaria kubagwatia kuthingatira ng'ombe iria chairwe gutigira ni guchokwa kiriene kakimutegi katumenyithie bakiaria na metha yetu ya ntheto ngwatanire no ya atongoria bakuma ntere mwanya cia Bore bariuga bokibu bathukitie na njira ya thayo ntheto ino cia Reverend Mutumanto ethinkia gutweka ngavana wa Meru kinya kethira urarari ku Kawira Mwangaza no kuma Bore bakiuga ibonete ari na umbani bwa kuruta wira embega itura accept Mutumai wa ngavana na itura romba Mutumai ukietheke na nyankoro cietu thaici na Mutuma yondumberi muntu mwithi na itukoromba ukia Meru kuraja na baadhi tu accepted Mutumai ngavana wa Meru na leadership ile leo bwana Kiraito former governor bwana Mithiga Nturi former senator Kadhuri Muronge senator na leadership ya assembly tongetu bwana speaker bwana Ayubu amana assembly bititenguge yonde nguge njega muno ngugitokene atwinde turi ya Meru ngavana Isaac Mutumanto ethinkia itukwendete muno na wi mumeria na nuromereria mwanga process iu ciata cionthe na ngai okuna akuige na forma ngavana agikwigira na aria akugirite kirundu mwathani na monetie akeya karepindi kioge 2 years na gojikege 2 years na tuonetio umo kuuga muntu nono ki kuuga atia mutumanu ono ki baba no kaja kuthanwa ntu bono kagou nde kuretwe dige kwithira ina peace ya kurigaria turamukire nteto ii na njira njega muno turatongeria baburi na twauga ugwa karika bwega ngavana arari mwana wetu wa Bore na naretire tikuga nonto nararemerwe atuwe kararemerwe ete ekuru bonte bararemerwe ekuru baere managers ari ekuru batongerete gutigujaga na etuge uri aragwire wenka please twiromba tuchokerwe a girl child ndupeti ngavana uti mwana wenka ogichiari Bore twina ana bari bathomu babaingi muno bena degree masters na bena baitite ngugi nyingi muno to batambua ngugira baitite atukuromba Meru ukabigo bira bwana Kiraito akuga aenda Meru baitire ngugi ya Meru kwathania Meru batina ruritho batu atukuga giteke Bore tunenge kia deputy governor tunenge mwana wa mwari yothiritho ciere yonto 2027 ngovana ethinkia akenda kura cia ngavana na uka Meru ni kutuganda Meru ithona na balancing kana regional balancing kitike kirale kia mwana kia mwari wetu iwo wathuro ni antu baba ingi muno nawe are makwathika na mwana akara kwathika yuti thina ya antu Bore bonde yuthi newe ndupete ngavana enenkero girl child kuma Bore niu tukuga batu turiuga na aria nyambene munene iteibinge iku itokonsindwe ya ntuba Bore constituency na tutuga imwari uri kono ntoto tutumite kaba kabetwa uri ogakuruka athayukie giti atujukirie no mumembo mo wa disability nonto twina yewa mwanya na ntu baba ingi bara bena mawatha ni bathomete tutikwenda discrimination turiuga kenda kuthibitishika mwekuru kana mwari power na naiji utongeria ikunengero mwana mwari
kuma buri kungi na kuntereche maili saba kirwa na aribe na kimako nyume andithia chio kuyomichi mwanya mwanya tugubwa gukio mthing araba kuromba ngabana mutuma ntoithinke wochwa ntaira atuo tuko turere kurawa namba na baiya ng'ombe na beta acio utura rotesikari urokira guta te stock wetera uma na kambe yera kambe na yetera uma bonde barete na ng'ombe na mburi cio ni ciretire na ara gwako kuraga nginyomba ma kurathiri sasa yire lakini uте mtara ombere kurathwa kinyomwe oni kintu kira kindombekia imutuma ntwethinkia ba ageria to suburikire na kindiki nonto goko to kuinya koko inya muntu na anga twetete na ndi gwita wainya nyomba tukoragwa nonto ba gwita na mburi ba gwita na ng'ombe no kuigwa batu tutigio na irio biongo tirio turare nabio no kuigwa na ndi thirikari neto suburikire kuringana thirikari yetu twinio mairisa ba kituone twina baba ng'ombe kende biresi ni awatire ng'ombe iu na kende biresi etena ruthara kubwata ng'ombe ti angora barone ni baba tari gusiriera me utekere nguyo ni thirikari atu ni ariku na nde batu eturua batu kugia kumbe kana twina kinyanga bana omweru narunga me yani batu aturungamire tumenye ketha twira thirikari tutethi kana ketha tukarita nyomba tukiorwa kuma giciombunge kia Buri ngiripotera Wero TV nyo kambitaga ki Mutegi.